Od danas za sve vozove u međunarodnom i unutrašnjem putničkom železničkom saobraćaju polazna i dolazna stanica je Beograd, centar u Prokopu. Poslednji voz koji je krenuo iz glavne železničke stanice na trasi Beograd-Budimpešta bio je sinoć u 21:40. Gošća Telemastera je Dragana Stanković iz Srbija voza. Dobar dan i dobrodošli u Telemaster. Pretpostavljamo negde da je ovaj poslednji voz ispraćen sa nekim posebnim emocijama. Ovo je zaista velika promena. Kako danas funkcioniše železnički saobraćaj u glavnom gradu? Dobar dan. Organizacija železničkog putničkog saobraćaja je takva da je ulogu glavne železničke stanice u Beogradu preuzela stanica Beograd centar. Iz ove stanice od danas kreću svi međunarodni vozovi. To su vozovi ka Solunu, ka Sofiji, Budimpeštu, Beču, Zagrebu, Ljubljani, Cirihu i Vilahu. Također želim da napomenem da kroz stanicu Beograd centar prolazi jedan međunarodni voz za bar, a to je voz Panonija koji polazi iz stanice Subotica u 16 časova i 45 minuta. Razlog zašto drugi međunarodni vozovi ne prolaze za bar, ne prolaze iz stanice Beograd centar, jeste taj zato što oni u svom sastavu imaju kola za praćenje automobila. Stručne službe Srbija voza su procenile da je u ovom trenutku najbolje rešenje za međunarodne vozove za bar stanica Topčider, jer oni u svom sastavu imaju kola za praćenje automobila. Stanica Beograd centar po svom projektu nije predviđena za utovor praćenih automobila, već je za to predviđena stanica Zemun. Jutarnji voz za bar polazi u 9 časova i 21 minut, a večernji voz za bar polazi u 21 čas i 21 minut. Većina vozova iz unutrašnjeg saobraćaja polazi iz stanice Beograd centar, sem ova dva međunarodna voza. Također novitet je da je stanica Beograd-Dunav dislocirana, tako da sada građani iz južno-banatskog regiona mogu da stignu do centra Beograda. Šta to znači? Dolaze do stanice Vukov spomenik, Karađorđe park i Beograd centar, i u tim stanicama putnici mogu da ostvare vezu sa vozovima iz sistema BG voza. Vozovi sistema BG voza saobraćaju bez izmena. Malo čas smo pomenuli stanicu Zemun. Krajem ove godine počinje izgradnja te stanice. Da li je to neki način da se železnički saobraćaj i ta infrastruktura negde zaokruži u našoj prestonici? Jeste. Tehničko-putnička stanica Zemun, planirana izgradnja, tačnije tehničko-putničke stanice Zemun, je krajem ove godine, a završetak radova se očekuje za 2 godine od početka radova, tako da će činiti jednu celinu zajedno sa Beogradskom stanicom centar. Druge usluge Srbija voza, kao što je ono što je većini građana zanimljivo, jeste voz Romantika. Kako oni funkcionišu sada? Voz Romantika je juče u 9 časova i 30 minuta poslednji put krenuo iz stanice Beograd. Nastavlja da saobraća voz Romantika u letnjem periodu, a mesto i vreme polaska voza Romantika putnici ćemo blagovremeno informisati i dati i objaviti kao informaciju. To je posebna ponuda Srbija voza. U okviru ove posebne ponude koje Srbija voz nudi imamo i plavi voz i voz Nostalgija na Mokroj gori. Kad ste pomenuli plavi voz, samo da podsjetimo naše gledaoce, prvi voz ka baru iz Beograda krenuo je 1976. a samo 2 dana ranije tom prugom prošao je plavi voz. U organizaciji resornog ministarstva sledeće nedelje planirana je jedna zanimljiva izložba. Voli bismo da nam kažete više o tome. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje vodi potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, a povodom godinu dana rada vlade Republike Srbije organizuje izložbu infrastrukture pod naslovom Nastavljamo da pravimo dobre vesti. Ova nesvakidašnja izložba biće organizovana u ponedeljak, znači 2.7. sa početkom u 19 časova u zgradi stare železničke stanice Beograd. Posetioci izložbe imaće priliku da vide plavi voz, nekadašnji simbol moći, odnosno voz Josipa Broza Tita, kao i najsavremenija vozna sredstva. Također, posetioci izložbe imaće priliku da vide bespilotne letelice, brodove, bove, auto na elektropogon, zatim infrastrukturne železničke mašine, građevinske mašine, a ono što je najvažnije, imaće priliku da se druže sa ljudima koji grade ovu Srbiju, počevši od putara, građevinaca, železničara, pilota. Imaće štandove javnih preduzeća
preduzeća koji rade u okviru ministarstva, a u samom vestibulu stare železničke stanice biletanice su pretvorene u informacijane šaltere ovih javnih preduzeća. Zato ovom prilikom želim da pozovem sve naše sugrađane na ovu izložbu koja će početi u ponedeljak, znači 2.7. sa početkom u 19 časova i trajeće naredna 2 dana od 10 do 20 časova. Puno vam hvala na ovim informacijama i ovom gostovanju. Pozivamo još jednom naše građane da posete ovu zanimljivu izložbu.